gledalci, ekipa 3x3 Užica, treći put za redom šampion na BG 3x3 turnirima, dva put na Novom Beogradu, sada ovde takođe na Novom Beogradu, MVP turnira, jedan jedini, Uroš Luković. Videli ste tokom celog turnira šta je radio, tako i u finalu doneo odlučujući poen. Uroše, kakvi su utisci kada više ovoliko uspeha, 3 osvojena seniorska profesionalna turnira za redom, kakve su ambicije za Užice, da li želite da nastavite u ovom smeru 3x3-a ili ipak da ostanete na košarci gde ste bili ove godine? Razmišljam samo o košarci, to jeste 5 na 5, a što se tiče planova za Užice, sledeće godine tamo od aprila, ne znam, aprila, maja, znači cijela ekipa biti opet na okupu i da nastavljamo dalje. Do tada, znači, košarkom ćete se baviti? Još ovu sezonu sigurno. Svaka čast, Uroše. Doviđenja, nema šta da se doda. Uroš Luković, MVP prve stanice BG ligi. Poštovani gledalci, ja sam bio Marko Mićunović sa vama ceo dan, a mi se družimo za 2 nedelje, takođe na istoj lokaciji na kanalima Arene Sport.